ریخستنا برچاو یا راگهاندنه و گشه پیدان دموکراسی لحولیره جوینه که تایبت لسر دستور پیشروجا سوریه سازکر و گرنگی دا رولا کردان ده پیشروجا و دستوره دا. ده جوینه دا اندامه که کمیتا دستورا سوریه جرخستن هیزا جواکا سویل بشدار بو و البشداروانن و جواته گهدار کر و تیدا هن پارتیین سیاسی و سیاست مدارن کرد لگل کسایت سربخو و ریخستن هیزا جواکا سویل بحثا رولا دستورا پیشروجا سوریه کرن ریبری ریخستنا برچاو جی زانیارین بهتر دی بیجه يعني هم ديروكا سوري داجي تناوي كردانات إذا كرندنا دستوريا وحتى قوانين داجي وبنفس الوقت يعني عيني دوي زماني داجي دلجنا دستوري داجي يعني آماده كردا وحاضرية كردا وعندهم بنا كردا تيداز جالك ضعيفة شخص كما تاني كوميتا آب تشوكا يعني ككاميرانا كوام يعني وقت في كاركي ونكن و يعني ام بيجي اما بيشروجي دردن نانو برشاف تاني يعني خلكي مح جيات خواستن جا حزابي ما جا ما دبي ام شاركيه بكن دبي ام دنگي خو بگينن دبي ام نيرني خو بگينن دبي ام زانب انه الدستور يعني ام تشبه دستوريات خازن سرکرده کی انجمن اجتماعی کردی لسوریه انا کسی جوینن به وی آوایی ارینید نرخینه او تایبت به اندامین کمیتا دستورا پیشروجا سوریه را براستی گو میوانی و ساعتين بتعبد بكاتا عربي يعني بكاتا كينا كردي بتشكي جرينجا يكجي تي كرداج نزيك في ناس ك تي بيرو رايا كردات بينه معايشة كيب كردارت ك اگر هناك ملاحظيها بين سر موقفي كردي جيرتيخ يعني كرين علي كي دنيا جد اف مثقفين و چالاقوان جواکا سویل و سیاست مدار گو حبکی دوری وان بیجن اجواء نویسانا دستوری بوی حالی اوجیتین راستوخو بیکیر مناقشت کن گو دناو نویسانا دستوری ده اوجیت شکل گلکی مهمه به صدان جارجواتن به وی آوایی جبو دستورا پیشروجا سوریه هاتنل درخستن و کرد جی هر دم دخوازن رولا خواه تیدا برچاو راکینن لی تیویشی. رولا کردان حیانها ده کمیتا پیکانینا دستورا سوریه دا لسر آستا دجبریه و رژیم و ریخستن جواکا سویل لاواز مایه زردشت حمی کردستان 24 هولیر